warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari malam ini kita ulang surah Al-Fatihah sekali. Kita ulang kaji, kita mantapkan. Kita lihat bagaimana bacaan surah Al-Fatihah. Karena yang kita ngaji kemarin itu sudah jauh ya. Ini sebagai ulangan. Sekali kita ulang. Baik, coba dibuka surah Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah merupakan pembukaan. Kemudian surah Al-Fatihah merupakan ummul kitab, ummul Al-Quran. Dan juga surah Al-Fatihah dalam salat merupakan rukun. Yang rukun tersebut apabila tersalah baca maka batal Fatihah. Batal Fatihah, batal salat. Mari kita ulang kaji sejenak bacaan surah Al-Fatihah. Kita lihat mulai dari bismillah. Bismillah. Sering orang membaca bismillah. Bismillah. Bi hilang, langsung sin dengan mim, bismillah. Jadi usahakan baca sempurna. Bismillah. Jadi ketika kita baca bismillah ya sempurna bacaan, maka sempurnalah Al-Fatihah. Bismillah juga sering kita baca ketika makan, ketika minum, naik kendaraan, pakai pakaian ya. Usahakan kita baca sempurna. Jangan cuma asal bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, di warung kopi kena minum bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa tidak kita baca sempurna? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Je. Dalam hadis juga bismillah cukup. Ada bismillah. Malah sang sahabat sekali makan sekali bismillah. Sekali makan bismillah. Lebih utama. Ya, coba kita lihat. Jadi usahakan bismillah, apalagi dalam salat. Sering kita dengar kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, billah. Hilang. Ya, usahakan. Jadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha yang mati, huruf ha di tengah tenggorokan. Ya, kadang-kadang di kalimat rahma bukan rahma. Kita tukar dengan huruf ha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim betul. Waktu rahma rahma bukan rahma tapi rah. Jelas ha
tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Rahim. Jangan rahim, ada juga terbaca rahim, ya, bertambah tasydid. Ini langsung baca yang sempurna, Bismillahirrahmanirrahim. Kapanpun, dimanapun, apapun perbuatan kita yang baik, awali dengan bismillah. Tapi sempurna, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi dalam solat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah irama terserah, mau irama apa, ikut syekh mana, ya, tapi sempurna bacaan. Usahakan tajwidnya, bacaan makharijul hurufnya. Ya, kemudian ayat yang kedua, alhamdu, ha, bukan alham. Bukan alham, bukan ha, tapi ha. Sering kita baca juga alhamdulillah ketika mendapat nikmat, ya, terhindar dari bala, dapat rahmat, dapat hadiah, ya. Sering kita baca alhamdulillah, tapi bukan alhamdulillah terbaca, sering terbaca alhamdulillah. Ya, ada orang kasih uang, alhamdulillah, alhamdulillah, makasih, alhamdulillah. Ya, adakah terima kasih kita? Belum, karena salah. Ya, biasakan hari-hari sempurna bacaan. Jadi ada faedahnya, ada manfaat, ada hikmahnya, ya, ada fahala. Jadi ketika kita baca alhamdulillah, ada fahala? Enggak, dosa. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain di tengah tenggorokan. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian di ayat berikutnya Ar-Rahmah. Ini juga, ya, jangan Ar-Rahmah. Allah, jangan au. Jangan au rahmah, bukan au, bukan waw, tapi ra tasydid. Ar-Rahmah. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Ya. Maliki yaumiddin, ya, yaumiddin, middin, dal ujung lidah dengan pangkal gigi depan atas. Maliki yaumiddin, middin. Ya, middin. Iya, tasydid. Iyyaka wa iyyaka. Ini usahakan jangan hilang tasydid. Jangan terbaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi usahakan baca yang sempurna iyyaka. Iyyaka na'ain di tengah tenggorokan. Na'budu, jangan na. Ada terbaca na itu hamzah. Na'budu, tapi bukan na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ada juga, ya, dalam membaca du itu dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu salah. Tidak boleh menambah huruf. Jadi kalau kita panjangkan du,
otomatis waw sukun mat, ya, bertambah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nasta. Ini sering kadang-kadang terdengar kita baca, terbaca, ada yang baca ihdinas, bertukar huruf ha dengan ha. Lepas jangan jangan masuk tenggorokan, jangan tertukar ha dengan ha. Bukan ha. Ihdinas sirata ihdinas siratal mustaqim. Jangan jangan mustaqim, jangan gara-gara qaf tebal, ta terbawa tebal. Mustaqim mengat badakeun, ya, mustaqim. Padahal mustaqim. Qaf qati, pangkal lidah dengan langit anak lidah. Qati qu, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ada juga yang baca mustaqim. Mustaqim, kan mustaqim. Itu ketika mungkin menyempurnakan huruf qaf, tapi tidak tahu di mana qaf. Mustaqim. Mustaqim. Qati qu, qim. Ya. Sirata, Siratal ladzi, huruf zi, zal, bukan zai. Bukan zo. Bahasa kita Aceh bahasa zo. Bukan zo tapi zai. Tidak ada huruf zo, yang ada huruf zai. Zazi, zu. Tapi di sini huruf zal, za, zi, zu, alladzi, bukan allazi. Siratal ladzi, Siratal ladzina an'amta. Jangan an'amta, jadi nun jadi qalqalah nun. An'am. Tidak ada an'am, an'amta. An cukup bunyi nun, cukup ya, izhar. Amta langsung, jangan petah naik lidah lagi, enggak ada am, tapi amta. Jelas, cukup bunyi nun, amta. Ya, amta, jangan amta, enggak ada amta. Alaihim, ain. Di sini kadang-kadang ain, an'amta alaihim. Kadang-kadang terbaca ain bukan di tenggorokan tapi di mulut. An'amta alaihim. Tidak bapak-bapak. An'amta alaihim. Re. Apa maksud apa? Lahin. Lahin. Am tetap amta alaihim. Jangan amta alaihim. Jangan di mulut, tapi di tenggorokan.
an'amta alaihim. Gha tebal, gha